جزاك الله شيخ. قافين انتو رمضان دبري فاست رمضان دبري وبلس خيني توكو رمضان دبري خد امالي دي من صوم منيجي مالي في صوم منينان بك هوجيتي بك تدلينوتي ابان هوجي دا خنو دليسيسو نمتيچي نو دليسيسو يعني وان نياتا وان دوغاتي دا وان صومن افنوميجي تا تكلينو فين كنو اكرم دلغا جيت ماكوما غبراتي نديسن براديما سنيفو نمنياتي صومن اكمي شيخ جا duraan dursee arabni gariin ilmiin qabne gariin obboleeyyan keenya ka arabaa ka ilmiin qabne akkaataatti nama keenya ka Itoophiyaa irraa dhufee biyya biraatii dhufee isaaniif dalagu kan akkaataatti ilaalan qaban dhalaa teenyaas akka gabraa beekan gabra bitannee maallaqa keenyaan gartee viizaadhaan waa cufaan erginee fidannee waan akkasii qaban gabra fudhatan dhiira teenyaas tagartee dalagaaf isaan bira dheeytana gariin cufaa miti gariin gabratti beeka gabri salaan illeen irran jiru gabra gartee shari'aa islaamaatti yoo deebine jechuun gabri salaan ni salaata haa ta'u salaata ni salaata immoo salaatul jummaan irran jiru salaanni jamaadhaa salaatul jummaan irran jiru gabra irra waajibaa miti amma tana gartee dhiira teenya warra isaan bira dalagu ijoollee re'ee tiistu tagaala tiistu tawaan adda addaa ooyiruu gartee waan adda addaa gootu akka gabraa fudhatan jummaanis irran jiru sigalee soomanillee waa takka yaahi ati yoo inni kas fudhate laa ani gabraa mijiin dura itti himi soomanuun qabajiin waan itti furuu fi cufanaa fi diijayin itti himi tanaafuu dalagaa isaati jettee soomana dhiisuun salaata dhiisuun jummaa dhiisuun sirratti gartee haraam aleeka sirratti haraam tanaaf dubartiin teenyaas ibaadaa godhaa salaata sigalee yoo akka gabraas ilaale aajiin amma akkanaa ka gartee gariin dubartii tana gartee badii dalaguu fedhuu jira waan gabra taateef lenna'uu shari'aa islaamaatti dubartii gabrittii ta'ee akka feetee wajji rafta shari'aa islaamaatti goyta gartee biitii kaafiraati biitii islaamaatti akka walloltee ati dubri gartee kaafiraa ka booji'ame cufti dubra yoo taate amiirri yoo itasii kannatti ogguusa wajji rafuu dandeessa tanaafuu garii gartee ani gaafii beek gaafii na dhuftu raasitti himu jira beek gaafii dhufa sigalee akkanatti gartee bilaash wajji rafuu barbaadu dubartii teenyaa hojii jechuudha biyya arabaa tana keessatti maaliif wallaalaa waan ta'eef tanaafuu dubartiinis waan akkanaaf irraa eeguu qabdan dhiirtilleen ibaadaa soomana dalagaa arabaatiif jettanii soomana dhiisuun haraam isin irratti rabbi subhanahu wa ta'ala ni beeka biitii arabaani oowwiti maareen ni oowwiti aboo rabbiin odoo beekuuti odoo beekuuti ahkaama kana murtii godhe rabbiin waan ilmi namaa hin dandeenye irran kaayu laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa abba lubbuu waan isin dandeessu wala irran keenya je rabbi subhanahu wa ta'ala akkas شيخ قاف مثلا رتي صومنا دبري اما دي دمن دبري اكمين غودا جي خفلو قبيچو دام صومنا رفي غافو مغول بريسا كينيا صومنا دبري برين غدا كودان قفان صومنا دي دمين رجرا غافي دنا سلا غيزيدان شوال شعبان كان خيزا صومن املت بليسا كيا دي دمن سلافيت املت اما هنگا جيرو خنا دفي قداباس ويا شرري في فرنسا في الرادي achi booda yoo soomani guddaan gizee si dhufe guddaa kee soomanii kamma dhufe kana soomanii kaan immoo dirqama qadaa baasu qabda obboleessa kiyya jazaakallah qadaa gizee baaftummaas namni ati waliin nyaachiftu hin jiru fa'iddatu min ayyaamin ukhar umajee rabbi subhanahu wa ta'ala imaamu al-Bukhari waan jee kitaaba isaa keessatti rabbi subhanahu wa ta'ala fa'iddatu min ayyaamin ukhar guyyaa kaan qadaa baasaa jee malee nyaata waliin baasaan hin jirtu akkasi qoqobaadha shukran obboleessa keenya tokko isuma fakkaatti arabti jam bira dalaguutu reen takka duutee je bira dalagu reen takka duutee reen tun eega duutee booda timira keessa bikkisiin itti duute timira keessa ree tana gabbaasi ala darbinaan jeje fuudheetiin ala gabbaasee ta duute tana hogguun alatti gabbaasee amrii ajaa'ibaan abbaasee beenzila fidee ree tana gubinaan jee kibriitaa fi beenzila fidee ree tana gubinaan jee hogguu kanaan ree tana hin gubu jeetiin didee je lakkii أنا بيخا وانتي دوتي جرتي وان دويو غبركو هنقبو غوبينان جيتين ما عملتيسي أكسي غوبي تلين رجفت مالي جا شيخ بوليس كي نوان جو إنوم اسمها سا
ree takka du'e ree wayta duute ree duute tana timira keessa gabbaasi darbinaan jeje fuudheetiin darbe je ammallee reen tun asit tortortee kamalee gartee ajaafi maali nu cingite beenzilaa fi kibriita fideeti gubinaan je aboo anin gubu ennaan umaatii boonni duuteeti faayidaan qabdu gubinaan je akkasittiin gubee duraan dursee obboleessa fedhu inni haa gubu fedhu inni haa gubu beeyladaa gartee ibiddaan kanama gubu rabbi malee abadan tokkolleenu ilma namaatis walaa injiree fuutee ibidda kasala keessatti hin darbitu injiree ni ajjeefta injiree yoo si nyaattee ni ajjeefta harkaan firraa ajjeeftee darbita injiree fuutee firraa aba qa gootee kasala keessatti darbuun hin ta'u laa yu'adhibu binnaari illaa rabbu nnaar ibiddaan kanama gartee gubu rabbi malee hin jiru dhoorka هذا من شريعة الإسلام إبدان نما قبون دوركا مخلوقا إبدان قبون دوركا سيقل تيمي تنافو رين غرتي بنزيلة تغرتي نكاني إبدان تقابي غرتي قبسان سري متي وهذا غرتي دليدا نمني وانا كنا في الرأي وقبا ديدو قبيتشو وان فريادو فو ديدو قبيتشو تربي الدورا غافين التانتو ويا باجا مالي فأباك ياتيتو maqaan isaa abbaa jamaali maqaan isaa abbaa jamaali jee ayyee abbaa kee kana irratti hin dawalee jee kataa addaa jiran fakkaatti abbaa kee kana irratti dawaleetiin salaam alaikum abbaa jamaal jeeni jee hogguun abbaa jamaal juun naalole jee maaliif abbaa jamaal naan jettaa anis bara siifis abbaadha abbaa jamaal naan jettee maaliif na yaamtaa tanaafuu baabaa jii na yaam jeeti naalole maaliif hukmiin kanaa sheekha dubbiin abbaa jamaal yookaan dubbiin baabaa keetii xiqqishoo siyaasaa keessa jira siyasa arifa keessa jira siyasa san ta keessa jirtullee siif hima dura abbaa abalu namaan jechuun ni jirti shadaa islaamaa keessatti abbaa mahammad abbaa faaxumaa abbaa zaara abbaa aisha ni jira shari'atti rakkoon qabu abbaa mahammad yoo jaanumaati miti ati immoo biyya arabaa jirtaa baabaa kee kana wayillee waa gaditti ergita sigalu jiraami wayillee itti gadhab gootaa wayillee ergitaaf kana ati gartee lafaa kaatee abbaa jamaal jetteen akkamitti abbaa jamaal naan jetti yani naan jetta ani si wayin jamaal qofaaf abbaata siifillee abbaadha jechuun sigalee si kana jabeessu keeysa gartee si kana jabeessu leennahu beeytaa namayyu abbaa fi haatinii fi abbaanis ilmoo tana kanuma jaalatan ilmoo keeysaa ka xiqqoo gartee waa qabu ni jaalatan keeysa yoo ni gartee tujjaarattee yoo inni waa qabaatee wahadaa siyaasa tanaafuu ati abbaa keetiin abbaa jamaal jechuurra takka asaa deebinu ati dura abbaa keetiin abbaa mahammad abbaa yuusuf jechuun ni dandeessa laa hin dandeessu ati abbaa keetiin baaba qof abbii kanum abbaa jamaal abbaa mahammad abbaa maarree nama biraa ja'an ati abbaan kee abbaa kee baaba abbaayyee jechuuni malee abbaa jamaal abbaa yuusuf abbaa aadam abbaa muumajjatee yaamuun لا يجوز لك لأنه إمام البخاري أدب المفرد كيف يفيد من حقوق الوالدين الرا الموغرتي أبتي عقيدة مقا هذا مقا نوريو تاتي نوريو جيامون من حقوق الوالدين الرا تك أيو إيسا أيي جي أماتية جيامو قب أبا جيامو قب تكسني قباب دوتي إرغارين تغرتي بوداتن أباخي محمد يو إني محمد تي محمد جتة يامون ممنوع عليك يو أبانك أبا آدم يو تي المسا آدم أبا هنگف يو تي أمني أبا آدم جي آيامو أتمو أبا آدم جتة يامون لا يجوز لك أبي جتة تما يامو قبدا وهكذا شريعة الإسلام كسل فخيس جزاك الله خير جزاء بارك الله فيك ما كان خبجا عبد الله بابا يچو دمته أيه دمته تكوري موتي بني إيجاز بودا ورا تلفونا بنافي جزاكم الله جديد دولتن والجلا صوتما ولي جلا دولا إن شاء الله بارك الله فيكم